ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони шабакаи варзиш. барномаи 90 дақиқа боз ҳам манзури шумо мегардад ва имрӯз мо роҷеъ ба бозиҳои даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2020 сухан мекунем. имрӯз ҳамроҳи ман дар студияи шабакаи варзиш устод Аловдин Буриев ва ҳамкорамон Парвизи Маҳмадамин қарор доранд, ки имрӯз мо доир ба 4 бозие ки дар марҳилаи чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон шуда гузашт ҳарф мезанем ва ҳамчунин ду бозие ки дар марҳилаи нимниҳоии рӯзҳои 22 ва 23 сентябр баргузор мешаванд ҳарф хоҳем зад. Хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем ба натиҷаи 4 бозии ҷоми Тоҷикистон ки дар ин марҳила баргузор шуд. Сараввал Равшани Кӯлоб дар майдони худ ба таври ҳангомавӣ чемпиони 8 каратаи Тоҷикистон ва барандаи 8 карат ҷоми кишвар Истиқлолро шикаст дод. Баъдан дар як бозии пургол Локомотив Помир дар майдони худ шикаст хӯрд ва хатлон бошад бе ягон мушкиле тавонист дар сафар Эсхатаро мағлуб кунад ва ниҳоят дар бозии охир Куктош ба таври ҳангомавӣ дар сафар аз Истаравшан аз рӯи задани зарбаҳои пеналти 5-4 ба бохт рӯбарӯ гардид. Хуб, ба назари шумо кадоме аз натиҷаи бозиҳои даври чорякниҳоӣ воқеан ҳам ғайриинтизор буданд? Хуб, дар мавриди Равшану Истиқлол ҳама медонад. Тақрибан гуфтанӣ ҳастам, ки дар ҳақиқат аз бозие ки байни дастҳои Равшан ва Истиқлол гузашт, қисми зиёди мухлисон шояд бовар надоштанд, ки инқадар Равшан хуб бозӣ карда метавонад. Пейсафи лигаи якум бо пейсафи лигаи олии Тоҷикистон ки ягон мағлубият надошт, ба ин бозӣ омаданд ва хуб ман онҷо шорӣ будам, ба ростӣ бо як рӯҳияи баланд ин бозиро тамошо кардам, бо як кайфияти баланд аз ҳунарнамоии ин бачаҳо лаззат бурдам. Ҳаминро гуфтам ба маврид аст, ки дар ин рӯз футболбозои дастаи Равшан мехостанд ки ғалаба кунанд. Онҳо тамоми гуфтам мумкин ки қувваю дармони худро ба ҳамин бозӣ бахшида буданд, чунки то ин бозӣ ин даста ҳамагӣ ду бохт дошт, як бохти дигар пайдо шуд пеш аз ин бозӣ ва маҳз ҳамин бозии Истиқлол онҳоро барои шояд бохташон ҳам аз ҳамин сабаб бошад, чунки тайёрӣ ба ҳамин бозӣ буд. Як бозие нишон доданд, ки дар ҳақиқат гуфтам мумкин аст, ки дар сатҳи лигаи олӣ каме болотар. Яъне ин чӣ маъни дорад? Ин маънои онро дорад, ки дастҳои лигаи олии Тоҷикистон вақте ки бо Истиқлол бозӣ мекунанд, ҳама таври дар барномаҳои мо ҳам қайд мекунем, пеш аз бозӣ аллакай мағлуб мешаванд. Рӯҳан, яъне бо рӯҳияи мағлуб шуда ба майдон меоянд ва дар назди ҳунарнамоии масалан устодони футболи Тоҷикистон, онҳое ки дар ҳадди дастаи Тоҷикистон бозӣ мекунанд, ҳунари хуб нишон дода наметавонанд ва дар натиҷа ҳамин тавр мешавад, ки футболбозони ҳамон дастаҳо ба мағлубият рӯбарӯ мешаванд. Аммо дар Равшан ман дигар чизро ҳис кардам, ки онҷо он футболбозоне ки пештар дар Регар Тадас бозӣ мекарданд, дар клуби марказии варзиши Артиш бозӣ мекарданд, ҳама баргаштанд ба Равшан ва Равшанро ба як клуби абарқудрат дар лигаи якум ва умуман баъди ин ғалабае ки бар Истиқлол кард дар Тоҷикистон гардонид. Ва бубинед ки Равшан қабл аз бозӣ бо дастаи Истиқлол дар ду бозии худ муқобили Барқчӣ ва ҳамчунин Равшани Зафаробод ба бохт рӯбарӯ шуд, вале дар рақобат бо Истиқлол онҳо тавонистанд ғалаба бикунанд. Хуб, сири муваффақияти ғалабаи Равшанро дар чӣ мебинед? Шояд аз истифода бурдани 7 ҳимоятгар дар ҳайати дастаи Истиқлол буд, ки дар бозии имрӯза мо дар маркази майдон 3 нафар ҳимоятгари асосии Истиқлол будем, на муҳофизатгарон. Амирбек Ҷурабоев набуд, Алишер Ҷалилов набуд, Теймур Хуршед Ҷураев набуд. Умуман ҳайати асосӣ дар муҳофизаи дастаи Истиқлол набуд. Ин чӣ сабаб шуда метавонад? дар бозӣ бар муқобили Регар ҳам дастаи Истиқлол ҳаяташ тақрибан ҳамин гуна буд, яъне ҳаяти омехта, футболбозоне ки таҷрибаи камтар бозӣ доштанд, онҳо ба майдон баромаданд. Вале як ҷиҳати дигари ҳамин бозӣ аст. Қатъи назар аз он ки ин ду даста дар лигаи якум, лигаи олӣ бозӣ мекунанд, ё ин ки чӣ гуна фарқ байни онҳост, ҳамавақт бозиҳо байни ин ду даста ва хосат дар шаҳри Кӯлоб вақте ки рақобат доир мешавад, ин аз як ҳассосият, аз як ҷазобияти хосе бархурдор аст ва хоҳ нохоҳ қувваву нерӯи иловагие ҳаст, ки футболбозони дастаи Равшанро таҳрик медиҳад барои нишон додани бозии хуби худ ва онҳо амалан ҳамин корро дар баробари Истиқлол дар бозии даври чорякниҳоӣ нишон доданд. Ин ки мушкилиҳои муайяни кадрии дастаи Истиқлол буд ва Равшан рақиб ин чизро хеле хуб оқилона истифода кард. Ин албатта бурди онҳо ва ситоди мураббиёни даста аст ва Равшан дар умум бояд гуфт аз нимаи дуюми навсими гузашта дар лигаи якум тақрибан бо ҳамин ҳайат бозӣ карда истодааст ва онҳо аз соли гузашта ҳам мақсадашон баромадан ба лигаи олӣ буд ва имсол наздиктар омаданд. Мумкин дар ду бозие ки пештар буд, онҳо ҳаяти омехтаро ба майдон бароварданд дар лигаи якум, то ин ки қувваи худро камтар сарф кунанд ва тамоми нерӯро дар баробари дастаи
истиқлол албатта истифода бурда натиҷаи барои худ дар кӯҳиро таъмин созанд. хуб собиқ сармураббии дастаи истиқлол Никола Кавазович дар як бохте ки истиқлол дар шаҳри Кӯлоб дошта буд гуфта буд ки ҳатто дар ин майдон Равшан Барселонаро ҳам шикаст медиҳад. яъне чи аст майдони хонагии дастаи Равшан? ҳарифон дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардан барояшон қулай нест ё чизи дигар онҳоро водор мекунад ки муқобили Равшан як бо тарсу ҳарос ҳам бозӣ кунанд? نه ما فکر نمیکنم که کوازویچ اون وقت این سخنها رو گفته بود که مخلصان دسته روشن در میدان بودند و این دسته رو به پیش میخوندند دستگیری میکردند. ما خوب میدونیم که امروز دسته روشن یکی از کلوب‌های هست که مخلصانش خیلی زیاد هستند و این دسته رو در هر جایی که نباشد خود در بازی‌های خانگیش خود در بازی سفریش همراهی میکردند. ولی امروز ببینید با این نقص کرونا ویروس کمی برای مخلصان یک حالتی ناگوار پیدا شد. آنها نمی‌تونن که در میدان دسته‌شون رو مثلا به پیش خوانند ولی از نگاه قلبی یا دل فوتبال بازان دسته روشن این دستگیری رو حس کردند. اگر دیده باشد هنگامی که گزارش می‌بردیم در اون خانه‌های بلند آشانه‌ای که در اونجا بودند از همون دهلیزهایش یا خود بالکن‌هایش مخلصان جمع شده بودند و این دسته رو کفکوبی آنها می اومد از دروازه‌هایی که در اومدگاه بود آدم‌ها مخلصان جمع شده بودند آواز صدا چقدر که باشد میرسید در حقیقت رو بلند کرد و از طرف دیگر من چیز دیگر رو دیدم روشن توانست که همین سبک اسلوب بازی استقلال رو شکند. ببینید اولین هجوم بسیار برقوار ضربه حسن رستموف یک سیف اولی دروازه‌بان دسته استقلال رستم رو ما اونجا دیدیم که با یک دشواری برگردونید و بعدا این فوتبال بازی جوانی رفشان کلوب بسیار مهرانه بازی میکنه و من معقول شد اون عبدالرحمن نوزیوف که گل زد بعدا پیش از همه اینجا امیرجان فرخزاد رو میخوام نامبر کنم. این یک جوانی 17 سال است. وقتی که از روی قد نگاه میکنیم میگه که در برابر فوتبال بازان با تجربه استقلال بازی کرده میشد اما وای میتونه دو نفر رو فریب داد و بعدا پاس داد. محض همون گلی که زده شد توسطی اون زده شد. یعنی طرح بازی که غیرت علی میرحمدوف در این بازی گذاشته بود بر دسته استقلال گوییم برتری روشن رو خیلی زیاد کرد. اونها میتونستن از مسافه‌های دور ضربه بزنن. خوب نه تنها حسن رستموف اونجا سفر کریموف اینو در یک دسته بازی کردن. بعدا خودی نوروز رستموف که ویام در یک دسته بازی میکردن از فیضکند به اینجا اومد. مقصد گذاشته شده بود مقصد رو اجرا کردن. به هر صورت فکر میکنم این غلبه دیر باز در یاد مخلصان دسته روشن باقی خواهد ماند نابسته از آن که اونها از مرحله نیم نهایی به دور دیگر میگذرند یا نه. و چیز دیگر اون است که هنری هر یک بازیگر دسته روشن قبلا نیست معلوم خود در دسته حصولات اونها بازی میکردند یعنی در فینال با استقلال روبرو شده بودند در جام تاجیکستان علاقه اونها این چیز رو درک میکردند ولی هنری فوتبال بازی سابقه دار این دسته بسیار هم قابل توجه بود. ذاکر عبدالخیرов یکی از فوتبالبازانی است که واقعا هم دوام قریب 10 ساله در چمپیونات تاجیکستان بازی میکند و بعد آمدنش دو پرتاب گل‌آور رو هم او توانست انجام میداد. خب بیاید متوجه میشیم با سخنرانی سرمربیان و همچنین بازیگری دسته روشن که چی میگن بعداً صحبت رو باز در مورد واخوری‌های دیگر ادامه خواهیم داد. بعد دو بازی باخت که ما رو افتادنش نمی فوتبال است بای میشه و بود میشه ما با استقلال یک طرحی خوب دیدیم و چخیلی که همگان میدونند بازی بین استقلال و روشن همه وقت جلوی میگذرد و ما همه کوشش و غیرت خود رو نشان دادیم که غالبیم. برای ما یگام نه قسم اول نه قسم دوم برای که ما چخیلی که همگان دید ما از دسته استقلال یک کالا هم بالا هم بودیم یگام جایش نبود یگام جای حراسش درای ترسش هم نبود. رحمت با بچه‌ها که بازی کردن بازی خوب نشون دادن با تیاری با بازی دیگر سخت‌تر می‌بینیم. ما بعد بازی که چمپیونات خود بازی کردیم احساس اسکور دست دادیم در بازی همه بچه‌ها ناصر کردیم که باید برای کوبک تاجیکستان ما باید بازی کنیم بازی خدای شما متعمد بازی که باخت کردیم اسپانسرای خود بسیار گپی بسیار شنیدیم настрой бача кадан ки бозӣ фақат як ният дар пес буд барои ғалаба. Мы предполагали, что игра получится сложная, так как против Истиклола любой соперник настраивается и хотят показать свой максимальный футбол. Поэтому ребята знали, что будет игра такая сложная. Поэтому, можно сказать, и не повезло, и вот результат такой.
خب نبودن ویتالی لیفچنکو با اندیشه شما تاثیر رسونید در باخت دست استقلال در همین رقابت؟ شاید با همین حیاتی که اونها به میدان برآوردن تقریبا اگر خطا نکنم 8 نفر بازیگران خط محافظت در این بازی هنرنمایی کردند و اگر دیده باشید جلیلوف هم با این بازی همراه شد. در نظر دارم بازیگری که نو از رومیش جلیلوف رو در نظر دارم، او هم اومد و هم بازیگری خط میونه است، ولی در خط از روی اون ردبندی که به ما نشون دادن 4-4-2 بازی کردن، ولی تنها در پیش من فکر می‌کنم که تنها رستم سویلوف بود. شاید استقلال می‌خواست که با یک توپ زدنش پیش روی فوتبالبازی دسته رفشن رو بگیرد، ولی از عهده کار نبرآمدند. محافظتگران نامی از سر میکنیم از همون محافظتگرانی که در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردند، اونها به خطاگی رو دادند. از میان دو بازیگری دسته منتخب تاجیکستان نوروز رستموف گل میزند. این رو هیچ فهمیده نمیشه، چون که این بازیگرانی هستند که پیش روی این رو میگیرن، لیکن نمیتونه. برای چی؟ برای اون که سرعت بلند بود، برای اون که از سرعت بازی اونها خیلی قفا مونده بودن. اشتیاقی بازیگران روشن زیاد بود. و در تقویت‌های سخن‌های گفته استاد همین چیز رو هم اشاره کنیم که کمتر چنین تصورات هم پیدا شد که گویا فوتبالبازان استقلال کرخت هستند در میدان، اونقدر زیاد حرکت نمیکنند در مقایسه البته با فوتبالبازان دسته روشن. یعنی با سرعتناکی چقونی فوتبالبازان دسته روشن احساس کرده میشد و حتی زمانی که البته استقلال توانست با حساب 2-1 پیشرفت شود، ما دیدیم که روشن چگونه عزم و اراده برای نتیجه رو به قید گرفتن دارد و این چیز رو آنها نشان دادن. در دقیقه ایلوگی حساب رو برابر میکنن. این چیز از نگاه روحیوی هم یک ضربه میزند بعد دستایی که در آخرین لحظه ها آنها انتظارند غلبه رو، ولی به طور ناگهانی غلبه از دست میرود. 30 دقیقه دیگر ایلوگی بازی کردن در کور و این دستایی که گل میزند الکی از نگاه روانی برتری دارد نظر به حریف. شاید فکر میکنم استقلال درک کرد که الکی در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان آنها بعد از یک غلبه دیگر عنوان چمپیونی رو به دست می آورند و اکنون اورمونا میتونن باز جایزه دیگر رو هم نصیب گردن. شاید این چیز هم تاثیر رسونید به دست استقلال. من فکر میکنم که اونها امیدوار نبودند که روشن در مقابل اونها این گونه بازی میکنند، چون که اما دسته‌های پرزور تاجیکستان از دسته استقلال وقتی که شکست میخورند روی این بازیگران بریده میشد، میگن خب روشن است، لیگ یکم است، خب سطحش پستر است. شاید همین هم سبب شده باشد. حتی ببینید دقیقه 90 حساب 2-1 استقلال در صفحه پیش بود. گمان بود که استقلال این برتری یک توپ رو نگاه می‌دارد، ولی فوتبالبازی دسته روشن همین یک توپ قفا مانده‌اش رو در دقیقه 92 یک دقیقه پیش از انجام وقوعی مسئله رو حل کردن و این تاثیر رسوند به بازی‌های قسم دوم و سوم، قسم سوم و چهارم. با دو گل دیگری دسته روشن. بله، با قسم سوم و چهارم با کدوم خاطر؟ با اون خاطر که دیگر فوتبالبازان دسته استقلال اگر دیده باشید بازیشون تماما رنگ خودش گم کرد. فقط در خط هجوم فوتبالبازان دسته روشن بودن و من فکر میکنم که زوکیر عبدالخیرов این یکی از بازیگرانی هست که محض همین بازی دسته روشن رو ساخت. یعنی تعویضی که سرمربی دسته در اینجا مربی روشن وارد کرد، این ایواز شوی ها کار کردن. دیگر بازیگران هم بودن، سیاوش نظیر مهدوف، سعید خونی امروخان، این هم این بازیگری تجربه دار است، در لیگ اولی بازی کرده است و دستها رو خوب میداد. یعنی ترس در بدن آنها نبود و قسمی هم سیوم و هم چهارم با برتری پوره روشن گذاشت. بله، تشکر زیاد و من فکر میکنم روشن باز هم بعد از این غلبه روحیه دیگر میگیرد برای بازی با دسته ریگارتاداس که دوستان ارجمند ریگارتاداس هم تا یک اندازه در یک بازی بسیار هم مشکل با لوکوموتیو پامیر در سفر توانست با حساب 4-2 غلبه به دست آورد و بیت راجع به بازی دسته های لوکوموتیو پامیر و ریگارتاداس گفته میگذاریم. خب ببینید که قسم اول با برتری شاگردان موبین ارگاشف جمع بست شد، اما در قسم دوم از چه باشد آنها امکانیت رو دادن و چیزی دیگر اون است که باز هم خط دفاعی دسته لوکوموتیو پامیر با اصطلاح با یک پا میلنگه در موسم امسال. چی باید کرد؟ عموما بازی‌هایی که برای جام هستند تماما فرق کلی دارند از بازی‌هایی که در چمپیونات است. چرا وقتی که بوی میدهید دیگر روی تو بسته است به پیش نمیروید. یعنی در اینجا تقدیری بازی تقدیری از یک وقوعی حل بشود برای به دور دیگر گذاشتن.
регари тадас ро мо медонем ки солҳои охир дар ҳамаи финалҳои ҷоми тоҷикистон бозӣ дар кард. 10 соли охир 7 Бале. маротиба дар финал будааст. баъдан ин чемпиони ҳафткаратаи тоҷикистон аст. Бале. баъд ём ки ин даста якбора дар лиги олӣ ба шикастҳои пешгӯинашаванда рӯбарӯ шуд ва ҷои худро аллакай дар зинаи нӯҳум аст, дар зинаи охир аст ин. ва ин ҷо фикр мекунам ҳамин таъсир расонд. мумкин сарпарастҳо дар бораи сарпарастҳо гуфтед ки равшанам сарпарастҳо гуфтанд дар суҳбат ки буда аз сарпарастҳо бисёр чиз вобастагӣ дорад. мегӯянд имрӯз бозии шумо бояд бо ғалаба анҷом ёбад. агар ғалаба накардед мо масалан шуморо маблағ намедиҳем ё худ қарз дошта бошед қарзотон намедиҳем. шояд ман фикр мекунам ки яке аз омилҳои асосие ки регари тадас дар ин бозии охир бозӣ кард маҳз ҳамин бошад. шумо имрӯз бояд беғалаба مثلا شاید تو برنگردید و بعدا پیدا شدن بازیگران نوی که در حیاتی دسته ریگر هستند کمی هم باشه صورتی بازی ریگر رو دیگر کرد. مثلا شفقتی هوتاب اگر دریو داشته باشه در دسته پنچر بازی میکرد، ولی یک بازیگری خیلی خوب بود، ما از او امیدواری کلام داشتیم، یک موبایل از بین رفت، ولی امروز پیدا شد در مرحله دومی چمپیونات مملکت در حیاتی دسته ریگر و محض 3 گل زده او تقدیر بازی ریگر رو با نفع همین دسته حل کرد. بله، بازیگری که یک مدت در چمپیونات لیگ دومی تایلند هم هنردمایی کرد، ولی فکر میکنم اونجا کارش اومد نکرد و باز برگشت به تاجیکستان و در حیاتی دسته ریگر تداس در مرحله دومی چمپیونات حالا هنردمایی کرده شده است. خب ریگر تداس هم یک مکتب بزرگی فوتبال کودکان و نوجوانان دارد که امروز علاقه قسمی اساسی حیات اساسی دسته ریگر تداس رو ما دستپروانان خود ریگر تداس تشکیل میدن که در هر دوره در لحظه های بسیار هم مشکل با تیم خود کمک کرده ایستادند. خب در مورد اشتباه‌ها یا خود نقصان‌هایی که در لوکوموتیو پامیره هستند بیاید کمی گفتگو کنیم. دسته‌ای که در چمپیونات جهان بازی کرده است، چمپیونات آسیا بازی کرده است، اما به سطح فوتبال لیگ اولی اونقدر جوابگو نیست. شما درست میگید. این سوال با مربی باید پیشنهاد میشد، ولی مربی هم اگر دیده باشد وقتی که دسته منتخب جوانان 19 ساله تاجیکستان در مقابل ازبکستان بازی کردن، او گفت که من نمیفهمم برای چی فوتبال بازان تا به انجام بازی نمیکنند. این رو ما در بازی‌های لوکوموتیو بسیار احساس کردیم. تا درجه آخر قوت آنها گویا که نمیرسیده باشد، اما در اصل ببینید آنها توانستند دسته منتخب ازبکستان رو هرچند حیاتش دیگر بود، ممکن حیات دوم بود، با حسابی 4-1 مغلوب کنند. اینچنین بازی آنها رو من با دسته کوکتاش دیدم. اونجا در با دسته کوکتاش هم یک بازی نهایت زیبا نشون دادن. و حتی با استقلال هم خوب بازی کرد. بله، در بازی که با ریگری تداس گذشت، این بازی هم لوکوموتیو پامیر اختن سوس بازی نکرد. بازی گذاریش در نزد خود نگاه داشتن توپ با یکدیگر پاس دادن و اینجا احساس میشد. ولی گفتم دیدن دیگر، کار کردن دیگر و این ناقصی‌ها در فکر میکنم که در خودی همین بچه‌ها هست که از باوریشون مثلا با باوریشون به غلبه نیست. و خودی مبین ارگاش بعد از بازی که در دوره گذشته بود گفت ما در جریان تمرین ها تماما کارهای دیگر رو انجام میدیم. دستور سپارشات پیش از بازی با فوتبال بازان دیگر است، ولی در میدان همون چیزی که ما از اونها طلب میکنیم نشان دادن نمیتونن. یعنی اینجا معلوم میشود که یا خود گروه فوتبال بازان اون دستور سپارشی که استادی مربیان میدهد اون رو با پورگی هضم نمیکنن و صرف هم نمیروند، در میدان عملا اجرا نمیکنن، یا اینکه یگان مشکلی دیگر در دست. همین بازی که بر مقابل ریگر هم بود، ببینید هر دو دسته تقریبا امروز در یک وضعیت قرار دارند، اگرچه در جدول کمی فرق در لیگ اولی بینشون هست، اما ریگر هم با یک قطار مشکلی های زیاد روبرو است و دسته دیگر هم همین گونه. تنها اینجا خاراکتر و اراده نسبتا شکل گرفته فوتبال بازان دسته ریگر در همین مرحله براشون کمک کرد. وگرنه دسته ریگر ما زیاد دیدیم که چگونه با مشکلی ها روبرو است در لیگ اولی و فرض کردیم از دوشنبه 83 که سال گذشته با یک مشکلی در لیگ یکم بازی میکرد، در 2 بازی شکست خوردن در رقابت‌های لیگ اولی، ولی در جام آنها دفعه گذشته همین دوشنبه 83 رو شکست دادن و اکنون لوکوموتیو پامیر رو، یعنی اونها جهت‌های خوبی خود رو شاید همون طوری که بالاتر استاد اشاره کردم با در نظر داشت همون درخواست یا طلبی که از سوی سرپرستانی دسته می شود در رفت همین بازی عملا اجرا میکنند و گفته بودیم که یک دفعه وقتی موزی معاشی فوتبال بازان دسته ریگر رو پرداخت کردن، اونها در لیگ اولی هم بازیشون باز بهتر شد. شاید همین جهت مالیوی بسیار مهم است برای فوتبال بازان ریگر که اونها وقتی تامین میشوند نتیجه رو
барои гӯем дар бозиҳо таъмин мекунад. бале хуб биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки сармураббии дастаи Локомотив Помир роҷеъ ба шикасти даста чӣ гуфт ва ҳамчунин андешаи сармураббии дастаи Регартадаст ро мешунавем ва ҳамчунин капитани дастаи Регартадаст. Ну, хотелось бы поздравить команду «Ригар». Молодцы. Пожелать им успехов в дальнейшем выступлении. Что касается наших игроков, конечно, это здесь никакие комментарии не помогут. Им рано еще на таком уровне играть. После таких побед они еще в эйфории все. Хочу поздравить, во-первых, свою команду с победой, за самоотдачу. Игра была тяжелая, мы забили, а потом мы уже пропустили, обратно второй гол пропустили, надо было нам коррективы где-то внести, и мы второй гол забили, мы вернулись к игре. Вот, и спасибо, которые на замену вышли, там усилили игру. Третью забили, уверенность поймали, пацаны почувствовали уверенность, и вот в целом игра была хорошая, и хочу еще раз поздравить их за самоотдачу, во-первых. бачаҳо раҳмат мегӯям ки ҳаракат кардан, чӣ қувват доштан додан, бозиро биридем, ба полуфинал роҳат гирифтем. раҳмат мегӯям бачаҳо. То бозиро вақт аст, бачаҳо кати хай бо вай мекунем, ҳаракат мекунем, задача финал биромадан усола борин. хуб ба ҳар сурат аз суханҳои капитани дастаи Регартадаст пай бурдан мумкин аст ки онҳо боз ҳам ҳадаф доранд ки ба финали ҷом роҳат бигиранд, вале онҳоро як имтиҳони бисёр сангин аст, рақобат бо Равшан албатта. барое ки бибинед Регартадаст дар чемпионати Тоҷикистон аллакай мавқеи дуюму сеюмро ман фикр мекунам гирифта наметавонад, чунки хеле умуман дар лигаи олӣ боқӣ монданашам инҷо зери суол аст. ба кадом хотир мегӯям? Ба он хотир ки кадом дастае ки имсол масалан ҷоми Тоҷикистонро ба даст меорад, мустақиман метавонад дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё иштирок кунад соли оянда, чунки Истиқлол дар лигаи чемпионҳо бозӣ мекунад ва ду даста аз Тоҷикистон дар бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. Аз ҳамин хотир Регар кӯшиш зиёд мекунад. Шумо дар бораи ҷавонони дастаи Регар гуфтед, вале ман фикр мекунам ба ақидаи шумо розӣ шуд наметавонам. Барои чӣ? Барои он ки Локомотив Помир гӯем ҳайати ҷавононаш дар зинаи аввал ҳастанд. Инҳо дастаи мунтахиби 16-солаи Тоҷикистон ҳастанд. Яъне бозии 16-солаҳоро шумо дидаед ва манам дидаам, мисли он бозигароне ки дар ҳамин майдон бозӣ мекунанд ва чаро иҷро карда наметавонад сипоришҳое ки Мубин Эргашев медиҳад. ҳоло шумо гуфтед шояд инҷо ягон чизи дигаре ҳаст ки мехоҳанд ки масалан роҳбарият мумкин гап шунавад аз сарпарастон. дуруст гуфтед ки сарпараст имрӯз вақте ки корфармо, сарпараст имрӯз корфармо аст. дастаи Локомотив Помир сарпарасти хуб дорад. Сарпарасташ маблағи хуб ҳам ба даст оварданд. бале, ҳоло бисёриҳо мегӯянд ки масалан дар Тоҷикистон пулкор кардан бисёр душвор аст. Не, шумо хуб бозӣ кунед, ба шумо маблағ мебиёяд, зиндагиятон хуб мешавад дар ҳама кор, на танҳо дар футбол. Аммо мо кӯшиш намекунем ки ҳамин чӣ тавр кунем ки маблағи зиёдатӣ ба даст меояд. Маблағи зиёдатӣ ин ғалаба аст. Агар Локомотив ғалаба мекард, ман намедонам он паримач ва сарпарасти онҳо аст ё ки каси дигар боз бо маблағҳои зиёд онҳоро рӯйбаланд мекард, бале дастгирӣ мекард, хуб мешуд. Аммо чӣ ноқисие ки ҳаст имрӯз дар бозии Локомотив, ман намедонам. Ин шояд баъди ҷоми ҷаҳон омадан онҳо масалан дар як гурӯҳе ҷойгир мешаванд ки масалан гурӯҳи ҷоми ҷаҳонбозикардаҳо, яъне онҳо зафт надоранд, бале шояд тафриқае ҳаст дар ин байн. Инро бояд худи роҳбарони даста, ин даста ба ҳамчунин нигоҳ кунед ки ин даста аз они Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳаст. Агар Федератсияи футболи Тоҷикистон ба ҳамоно расонида натавонад ки шумо хуб бозӣ кунед, бояд ҳамихел шояд барқчӣ буд дар ёдтон ҳаст. Барқчӣ аз чемпионати Тоҷикистон дар лиги олӣ барҳам хӯрд. Барои чӣ? Ҳамон барқчӣ ҳам асоси дастаи мунтахаби 19-солаи Тоҷикистон буд ки баъдан номашона барқчӣ кардан ва бозӣ кардан. ҳоло ситораҳое ки дар дигар дастаҳо ҳастанд,
аз ҳамун барқчӣ ҳастанд далер ёдгоров ваҳдат ҳанонов инҷо чанд эҳсони нафар панҷшанбе табриз қариб ҳамаи бозигаро бале бибин дар клубҳои худ намоён ҳастанд вале барқчӣ аз байн рафт имрӯз локомотив ҳам агар ба ҳамин шакл равад ин ҳам аз байн меравад ва ҳамин таҷрибаҳое ки мисол дар дастаи барқчӣ буд пештар ва акнун дар мисоли локомотив помир дида истодаем маълум мешавад ки дар дивизионҳои поёнии футбол мисол дар лигаи якум ин лоиҳа мумкин ин проҷа муваффақ шавад вале дар лигаи олӣ мушкилтар мешавад ва ин корро дар кишварҳои дигар ҳам солҳои пеш карда буданд вале тадриҷан ба ин хулоса омаданд ки беҳтар аст ҳамон футболбозони наврасу ҷавон ба ҳайати дастаҳои дигаре раванд ки онҷо рақобатро эҳсос кунанд баҳри гӯем ҳамон 15 ё 20 дақиқае ки дар майдон бозӣ мекунанд баъзе футболбозон шояд аз ҳад зиёд ҳамон вақте ки мураббӣ ба ӯ медиҳад дигар фикр мекунанд ки ин чиз тамоми мавсим барои онҳо кафолат дода шудааст ва дигар ягон парво ҳам надоранд дар майдон хусусиятҳои беҳтарини бозигарии худро нишон дода наметавонанд. бале хуб биёед ба бозии дигар мегузарем миёни дастаҳои эсхата ва хатлон ки дар ин рақобат албатта афзалияти дастаи хатлон ба фарқ аз иштирокчии лигаи якуми чемпионати тоҷикистон буд ё на ба андешаи шумо? ман ростӣ дар барномаи футболи осиё ин сюжетро ҳам наворҳоро нишон додам аммо мутаассифона ки дар инҷо голи зада шуда аз берун аз наворҳо монданд вале футболбозони дастаи эсхата ки дар лиги якум бозӣ мекунанд онҳо тақрибан бо хатлон баробар бозӣ карданд лаҳзаҳои голзанӣ барои ҳар даста хеле зиёд буд хуб ба хатлон ки дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқоти лигаи олӣ қарор дорад тавонист ки масалан бо як голи задаи афғонов ин тавонад ин пирӯзиро ба даст орад хуб дастаи хатлон ҳам дар бозиҳои даврҳои охир он қадар хуб бозӣ намекунад қариб 4 давр аст ки ба ғалаба ноил шуда наметавонад барои ҳамин ин даста ҳам мушкилӣ дорад ҳоло ки мо дар аввал гуфта будем ки сарпараст надорад хел ҳозир сарпарастҳо пайдо шуданд хеле хуб аст ки онҳо дастгирӣ мекунанд акнун бояд хатлон худро нишон диҳад маҳз дар ҳамин бозиҳои ҷом метавонад ки як рохати хуб дар ҷои сеюм аст лекин мубориза барои ҷои сеюми чемпионати тоҷикистон зиёд аст аммо метавонад аз ҳисоби ғалаба кардан дар ҷоми тоҷикистон мавқеашро беҳтар кунад ва инчунин бояд гуфт ки эсхата низ имкони хеле ҳам хуб дошт барои ба даври дигар гузаштан аммо бубинед эсхата ҳамасола дар чемпионати лигаи якуми тоҷикистон яке аз зинаҳои ифтихориро касб мекунад аммо даста аз ҳуқуқи ширкат дар лигаи олӣ даст мекашад чӣ дар кор аст ин гуна дастае ки мавқеи баромадан ба лигаи олиро ишғол мекунад аммо аз ин гӯем ки рохат даст мекашад ин пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки ин вобастагии калон аз сарпарастон дорад чунки эсхата ин номи як бонке ҳаст ки дар тоҷикистон хеле хуб фаъолият дорад муштариёни зиёд дорад инчунин онҳое ки бо ин бонк кор мекунанд тавассути он нафароне ки масалан дар хориҷи кишвар кор мекунанд ин бонкро хуб медонанд шояд дар назди ҳамин даста ҳоло вазифа нагузошта бошад ки дар лиги олӣ бозӣ кунад агар не метавонист ки соли гузашта бозӣ кунад бо як сол пештар буд вале роҳбарият намехоҳад мехоҳад дар лиги якум барои онҳо кофӣ аст басанда аст ва ҳамн дараҷашон ҳамн лиги якум аст ки дар он ҷо мехоҳанд бозӣ кунанд вале имсол шояд ки имсол дастаи эсхата барномаҳои худро дигар кунад мақсадҳои худро дигар кунад он вақт боз як дастаи дигар аз вилояти суғ дастаи беҳтарин пайдо хоҳад шуд дар лиги олӣ ва вақте ки равшан дар ду бозӣ дучори шикаст шуд эсхата баръакс дар бозиҳои охири худ ғалаба кард ҳамин фарқ байни равшан ва эсхата дастаи дуюм пеш хело ҳам зиёд буд дар ҷадвали мусобиқа ва ҳоло ҳамин ду имтиёзро ташкил мекунад яъне ин нишон медиҳад ки агар эсхата воқеан ҳам ҳамин гуна идома диҳад чӣ тавре ки устод болотар ишора кардан тақрибан баробар бо хатлон бозӣ кардан дар лигаи якум маълум мешавад ки онҳо тавон ва гӯем имкониятҳои азим бештар доранд ва ҳамин тавр агар ҷараёни бозиҳои ин даста идома ёбад мо дур нест ки ин тимро дар қатори албатта равшан бубинем баргашта хуб дар мавриди бозии охир кӯктош се бозӣ пайҳам мешавад ки наметавонад пирӯзӣ ба даст оварда мусовӣ бо дастаи душанбе 83 бохт аз локомотив помир ва мусовӣ дар вақти умуман асосӣ бо дастаи истаравшан хуб ин ҳолате ки дар дастаи кӯктош аст ва бо роҳбарии маҳаммадҷон ҳабибуллоев даста наметавонад ғалаба карда инро дар чӣ мебинед шумо шояд бисёр таъриф кардем ки маҳаммадҷон ҳабибуллоев омад акнун аз 4 бозӣ 2 ғалаба ба даст овард ва ҳатто медонед баъд аз он ки хуҷанд аз мусобиқаи ҷоми тоҷикистон берун шуд ва истиқлол ҳам берун шуд ман гумон кардам ки кӯктош фаворити асосӣ ё афзалияти бештар дорад дар ҷоми тоҷикистон ҳамон гуфтам баъде ки ин даста хеле моҳирона бозӣ кард
бо омадани муҳаммадҷон ҳабибуллоев ҳарчанд ҳайати даста қариб ҳамон боқӣ монда буд, вале дар назди даста аллакай дигар вазифаҳо гузошта шуданд. Ягона дастаест ки ягона шояд дар қатори дастаҳое ҳаст ки дар назди бозигарон қарз надорад, яъне ҳар вақт дар вақташ футболбозон маошонро мегиранд, ба пеш мераванд. аммо аз чӣ сабаб инҳо вазифаро иҷро намекунанд, инро намедонам. Дастаи даётон бошад, агар аввалин ғалабаашро дастаи Кӯктош маҳз дар Истирафшан ба даст оварда буд ва дастаи Истирафшанро дар онҷо бо ҳисоби калон мағлуб карда буд, аммо Алиёр Ашурмадов имрӯз ҳайати пурра дорад. Яъне он вақт бозигарони аҷнабӣ ё худ легионер хориҷӣ худро надошт, аммо имрӯз Алиёр метавонад ки бо дили пур бо кадом дастае ки набошад бозӣ кунад. Бо Истиқлол 2 бар 1 инҷо бозӣ кард. Яъне бубинед ки 8 бар 0 буда дар марҳилаи аввал. Агар дида бошад чӣ гуна бозӣ карда наметавонистанд бозигарони дастаи Истирафшан. Имрӯз боз як клуби дигаре ки мухлисаш аз ҳама зиёд аст. Масалан Истро бигирем, Равшан мемонад, Равшан аз ин тараф, Равшан аз он тараф, Истро яҷоя бикунем Истирафшан. Яъне ин Истирафшан ҳам дастае ҳаст ки ҷомро хеле дӯст медорад ва чанд вақт чанд муддат набуд барои ҳамин ташнаи гирифтани ин ҷом ҳаст. Алиёр Ашурмамадов бо гӯем ҳамон шогирдонаш ва фикр мекунам ки оянда боз бозии онҳо хеле зебо мешавад ва бубинед ки дар ҳамин бозӣ ҳам зарбаҳои пеналти буд, зарбаҳои пеналти рафтани ду дастаи ҳам Кӯктошу Истирафшан, ин ҳам мисли ҳам бозии Равшану Истиқлол буд. Хуб Парвиз, бухти дастаи Кӯктош дар ин рақобатро шумо дар чӣ мебинед? Масалан дар бозӣ бо дастаи Локомотив Помир онҳо аз ҳад зиёд ба худ бовар доштанд, яъне бовар доштанд ки ҳатман соҳиби 3 хол мешавад. Дар ин рақобат шояд ҳамин чиз сабаб шуд ба даста ё худ услуби бозии Маҳмадҷон Ҳабибуллоев ки бештар бозии ҳуҷумкор аст баръакси кор баромад? шояд худи набудани мураббӣ дар инҷо таъсири худро расонида бошад ва он хотир ки мо медонем дастае ки Ҳабибуллоев тамрин медиҳад, агар дар назди шогирдонаш худи ӯ набошад бисёр дучори мушкил мешаванд. Болотар дар мавриди Истиқлол ин чизро гуфтем, аммо нисбатан шакл гирифта аст Истиқлол ва набудани мураббии асосиам дар бозиҳои шояд ҷоми кишвар ва чемпионати Тоҷикистон он қадар эҳсос нашавад, вале дар баробари Кӯктош мо ин чизро гуфта наметавонем. Ва баъдан дастаи мизбон инҷо дар майдони худ бозӣ карда истааст. Табиист Истирафшан баъд аз ҳамон мукаммал шудани ҳайат даъвогар буд албатта то ҷои баҳри пирӯзӣ дар ин бозӣ. Лек ман дар миёни дастаҳои чи ҷоми кишвар ва чи чемпионатамон ба ғайр аз Истиқлолу Хуҷанд дар қисми болоӣ дигар тақрибан ҳамаи дастаҳо як хел ҳастанд. Баъзе мешавад баъзе ҳолатҳое ки ин ё он футболбози алоҳида маҳорати инфиродии худро нишон медиҳад ё кадом як дастуру супориши вижаи мураббӣ дар рафти бозӣ таъсиррасон мешавад ва онҳо пирӯзиро ба даст меоранд. Вале дар умум хело ҳам наздик аст ҳамин сатҳи 8 дастаи дигар ба якдигар ва инҷо дар бозиҳои байни худӣ баъзе чизҳои кӯчаке ҳастанд ки таъсири худро мерасонанд, мумкин баъзе онҳо аз назари мо берун меомад. Ва сатҳи Хуҷанд ҳам қариб баробар аст ба 8 дастаи дигар, чунки мисол Хуҷанд бубинед дар рақобат бо Кӯктош, дар рақобат бо Хатлон ва дар ҷоми Тоҷикистон ҳам қариб ки бартарӣ надошт ва ҳоло ҳам барои ишғол кардани мавқеъ дастаи Хуҷанд дар чемпионат хуб имкониятҳо зиёд ҳастанд. Хуб акнун Кӯктош дар ин рақобат мувоҷиҳи шикаст шуд, ба даври дигар Истирафшан гузашт. Хуб бармегардем ба ҳамон гӯем ки кори сармураббиёни ҳар ду даста. Алиёр Ашурмамадов дар чемпионати Тоҷикистон фақат дастаҳоеро роҳбарӣ мекунад ки он дастаҳо ҳамеша дар таҳхонаи ҷадвали чемпионат қарор гирифтанд. Хуб агар Истирафшан дар лигаи олӣ монад ва то ба финал равад, шумо метавонед гуфта ки агар Истирафшан ҳатто ҷомро ҳам ба даст оварад, арзандаи бозӣ кардан дар ҷоми конференсияи футболи Осиё аст? Чаро не? Фақат ман як чизро мефаҳмам ки соли дуввум аст ки бо дастаи Кӯктош чӣ ҳолате рух медиҳад дар ҳамон мавриде ки марҳилаи дуюм оғоз мешавад. Соли гузашта баъди марҳилаи аввал дастаи Кӯктош дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқот буд ва бешак ҳама фикр мекарданд ки бо ҳамон бозии зебояш метавонад ки ҷои намоёнро гирад, соҳиби медалҳо шавад. Вале дар натиҷа ин даста поён рафт ва дар зинаҳои поёнӣ қарор гирифт. Ҳамин чиз бори дигар ҳоло рух дода истодааст. Яъне бубиед бохташон аз дастаи Локомотив Помир. Шумо гуфтед бо боварӣ омаданд ки ғалаба бекунем, лекин натавонистанд. Дар ин ҷо ҳам Истирафшанро бурида буданд дар марҳилаи аввал 3 бар 0 ва фикр мекарданд ки ин ҷо ҳам метавонанд ки бар Истирафшан ба осонӣ ғалаба кунанд. Вале то ба бозиҳои пеналти рафтан албатта аз дарвозабонҳо бисёр ҳам бастагии зиёд дошт, чунки дарвозабонҳо метавонанд ки бо
баргардондани чанд зарба дастаашонро пирӯз кунанд ва ҳамин бахти варзишӣ инҷо ба Исрафшан ё худ ба Алиёр Ашуровадов хандид ва онҳо ба даври минбаъда рафтанд. Хуб оқибат бозиҳои нимниҳоӣ ба он нигоҳ мекунем ки ин дастҳо чӣ гуна боз баромад мекунанд. خب متوجه میشیم به ضربه های پنالتی که در پایان همین رقابت زده شدند. واقعا هم قربانعلی بوبویف در زبان دسته کوکتوش یگان ضربه رو برگردون نتوانست و حتی قهرمان اساسی در پایان رقابت بهروز خیریف گردید که هم ضربه پنالتی رو اجرا کرد و هم ضربه فوتبالباز دسته کوکتوش صابر خولماتوف رو برگردونده توانست. عموما اگر سه بازی دسته استرافشان رو حساب کنه بهروز خیریف واقعا هم بهترین است. ببینید چگونه ضربه پنالتی رو در مقابل قربانعلی بوبویف اجرا کرد و بهترین بازیگر همین وخوری هم شد. خب بهروز خیریف قبلا در ریگارد دست بود ولی با رفتنش به استرافشان کلا بازی دیگر نشون میداد. این چی است فرق بین بازی در ریگارد دست و استرافشان؟ هر یک وقت برای آدم برای انسان اومد نمیکند. بعضی حالت‌های هستند که همین با سست هنرنمایی کردنی نوبت دروازه‌بان است یا بازیگر است خلال برسونند. این سبب‌های خود را دارد لیکن وقتی که با دسته استرافشان اومد الکی او با فکر من فکر میکند که دیگر از این پستر دیگر جوی نیست که روایت لیگ یکم رفتن در کور است یا جوی دیگر. پس وقتی که از لیگ رفت او مجبور است که در اینجا در استرافشان خود را نشان دهد و خود را نشان توانست. و فکر میکنم که بازیگر بهترین شدنش هم به سبب نیست. پنالتی رو گرفت لیکن در وقت بازی در این سلسله بازی ها رستم رضایف هم از پنالتیستی دسته منتخب تاجیکستان احتام نظر توپ رو گرفت. در این مورد بعداً در گیم که معرفی هیئت رمزی سخن میکنیم و بیاید میفهمیم که در پس از پایان همین رقابت بازیگری دسته کوکتوش و سرمربی دسته استرافشان چی گفتند؟ بازی خیلی جالب گذشت. فکر میکنم امروز حقیقتا بازی جام تاجیکستان بود. حقیقتا فکر رقیب خیلی بقوت بود. امروز هم آنها وضعیت‌های خوب داشتن هم ما وضعیت‌های خوب داشتیم. فکر میکنم نتیجه اکنون فقط از вратару зависит будет. Барои ҳамин дарвозабони мо кораша кард. Мухаммад Шериф, скажите, пожалуйста, как прошел матч? Матч прошел, если честно, очень тяжелый. Для обеих команд эта игра нужна была, и мы хотели в АФК попасть, и они хотят по-любому. Ну, как видели, моментов было очень много, они реализовали моменты свои. И наконец-то по пенальти, но пенальти это лотерея, здесь ничего не скажешь. Ну, вы правы там. А как насчет соперника? Как соперник играл сегодня? Ну, соперник сначала, если честно, мы не давали им играть. Мы хорошо себя чувствовали на поле. Первые 20-30 минут мы владели игрой, очень хорошо смотрелись. Потом уже и у них моменты появились, и они начали чувствовать игру. И игра ровная была, мы бились до последнего, и до дополнительного даже дошло. И в итоге закончился для нас обидно. А как насчет Хабибулоева? Сегодня его не было, как без него играли? Ну, его поддержки не хватало нам, все равно он с нами был, но его на бровке не хватало, если честно, как он подбадривал нас. Мы его голос слышали, и его голос нас заводит очень сильно. Очень не хватало нам, если честно, его. خب ماماشالی سعید خوجا دویر با نبودن سرمربی دستان فکر خود رو بیان کرد که واقعا هم مربی در این بازی نمیرسید برای آنها و همینطور با فرق از موسم‌های گذشته مسابقه عنعنوی جام تاجیکستان فکر می‌کنم امسال بهترین گویم که برگزاری مسابقه بود با همین گونه هنگامه‌ها با همین گونه نتیجه‌ها. خب بیاید اکنون می‌گذاریم با 11 بازیگر بهترین در مرحله چهاریک نهایی جام تاجیکستان که ما باری اول هیئت رمزی دور چهاریک نهایی رو ترتیب دادیم و حالا منظوری بیننده‌ها می‌کنیم. دوستان ارجمند شروع می‌کنیم از دروازه‌بان. خب در دروازه البته نامزد دو نفر بود که ارزنده بودن، رستم رضایف و بهروز خیریف، ولی ما اینجا گذاشتیم رستم رضایف دروازه‌بانی دسته روشن رو. خب من میخواستم هنرنمای هر دو این بازیگر رو در همین مرحله میگفتید چون که هر دو هم ضربه پنالتی رو برگردوندند و هر دو هم برای دسته خود موفقیت آوردند. اولا رستم رضایف نه تنها پنالتی رو برگردوند بلکه در بسیار حالت‌های دیگری هم بودند که فوتبالبازان با سیف‌های زیبایش
مثلا دروازه دسته равшан رو امن نگاه داشت. ما که بازی دسته равшан رو خیلی کم دیدیم. به این من گفته نمیتونم که مثلا بهروز خیریف چگونه بازی کرد، ولی تاثیرش هست، چون که بهروز خیریف هم توانست که دسته رو با بازی نیم نهایی برآورد. او هم ارزنده اینجا است، ولی فکر میکنم رستم ریزویف که در مقابل چمپیون 8 کاراته تاجیکستان بازی کرد و همه بازیگران تقریبا عضو دسته منتخب تاجیکستان بودند، اگر خطا نکنم ارزنده است. بله. و در خط حمایه یک باره 4 نفر قرار گرفتن. از کنار چپ پرویز بختیارزاده از تیم ریگارد است که واقعا هم بسیار از هجوم‌های دسته ریگارد توسط همین بازیگر شروع شدن. روشن عزیزوف فوتبالبازی بهترین خط دفاعی دسته خطلون که ستون اساسی میگن اون رو در دسته خطلون، حسن رستموف از دسته روشن و دلوار بویقوزیف از استرافشان. واقعا هم 4 نفری هستند که برای موفقیت دسته خود سهمی ارزنده گذاشتند، ولی میتوانیم باز مهارت و هنری حسن رستموف رو اینجا یادآور شیم که واقعا هم او ارزنده بود برای شامل شدن به هیئت رئیسی. حسن رستموف پیشتر در خط نیم محافظه بازی میکرد، کوشش میکرد هجوم ها رو دستگیری کند و سالهای اخیر چون میبینیم سن سالش کمی بالا شده است، عادتا همین گونه فوتبال بازان خط نیم محافظه دفاعی به خط دفاعی مرکز میبیند و از اینجا سرعتشون مثل پیشینه نیست، ولی درست بازی رو درک کردن از جانب اونها حالا هم باقی مونده است و این چیز رو مربی خیلی خوب درک کرده، موقع او رو پایین فرآورده است و این چیز استواری خط دفاع رو تامین میکنه. و درباره پرویز بختیارزاده با فکرم اگر خطا نکنم بار یکم در این موقع بازی کرد، من خاطر که دروب ارگاش اساسا در همین موقع بازی میکنند، یعنی نیم محافظتگر به خط دفاعی کناری گذارنده شد. شاید این یک تغییرات تاکتیکی از سوی مربی بود و این نتیجه آورد. بله واقعا هم خوب در مورد روشن عزیزی و دلوار بویقوزیف گفتنی هستیم که اونها در بازی‌های خود واقعا هم نسبت به دیگر فوتبالبازان ارزنده و عالی هنرنمایی کرده توانستند. خب در مورد نیم محافظتگران هیئت رمزی دور چهارک نهایی جام تاجیکستان که 4 نفر اونجا، زاکر عبدالخیرов اصلا در وقت اساسی 15 دقیقه هنرنمایی کرد و بعدا با 30 دقیقه دیگر در وقت اضافی. رسول فایزов کاپیتان دسته ریگارد است، سفرعلی کریمов بازیگری دسته روشن و از کنار راست میدان باشه سوربون افغانوف از تیم خطلون. در حقیقت اینجا شما درست قید کردید، زاکر عبدالخیرов بعد به میدان برآمدنش بسیار هم یک نشان داد که او با حسن رستموف با نوروز رستموف یکدیگر رو خوب فهمیده میتونن. محض همین دو پرتوف یا پرتوبی او بود که با دو گل تقدیرساز با گل تقدیرساز انجام یافت و او توانست که خود رو در فرق نداشت که او 15 دقیقه بازی میکرد یا این پرتوفتایی که او کرد برای دسته روشن بهتر بود و نتیجه آور بود. و فکر میکنم که رسول فایزov هم یکی از بهترین بازیگران مثلا خط میانه تاجیکستان هست، نوبسته به اون که مثلا از نگاه قد و بست مثلا چی دارد، ولی در بازی فوتبال این یگان رول یا خود یگان اساسی نمیبازد و او همیشه خطی پیش رو با توپ تامین کرده میتواند. سفرعلی کریمov هم در بازی با دسته استقلال بسیار خوب بازی کرد، در موقع خود خوب بازی کرد و ضربه‌هاش هم بسیار خطرناکند. نو بسته به اون که چگونه بازی میکرد، قریب همه ضربه‌های کنجی و اینها رو سفرعلی کریمov اجرا کرد، ارزنده است. سوربون افغانوف هم ما این بازیگر رو خیلی خوب میدونیم، این بازیگری هست که در هر مورد نو بسته به کجا که در چمپیونات است یا که در بازی‌های جام هست خود رو نشون داده میشد. اینها اون نفرانی هستند که دسته‌هایشون رو با بازی‌های نیم نهایی برآورده. و مخصوصا در مورد شوکت هوتان گفته می‌گذاریم که خطری کرد باری اول در چمپیونات تاجیکستان این فوتبالباز و نشون داد که در حالت خوب است و همین گونه بازیگر در خط حمله دسته ریگارد تا دست نمی‌رسید واقعا هم. بله بعد از همون رفتن حمله‌گران اساسی این دسته دیگر یک نقص اساسی، یک مشکلی اساسی این دسته نبودن هجوم کننده خوب بود، نفری که خوب در میدان حرکت کند، کشوده شود و همچنین موقعیت آزاد رو برای همدستای دیگرش به وجود دارد. شوکت هوتان مدت مدید البته از فوتبال کمی دور بود و اون خاطر که ما میدونیم که در موسم
дар нимаи аввали мавсим иштирок намекард ва бубинед оҳиста оҳиста ба бозии дастаи Регар Талас ҳамроҳ шуда истодааст. аз байни ҳамун се голи ки ӯ ба ҳадаф расонд якаш бисёр зебо буд. бале воқеан ҳам зарбае ки бо пои чап иҷро шуд, ту ба болои дарвоза расид ва баъдан гол шуд. хуб беки Девудони аз Коктош ягона бозингар, умуман ҳунар ва маҳорати ин бозингарро ҳам қайд кардан зарур аст. аслан Коктош натиҷаи мусовӣ кард, вале дар зарбаҳои пеналти ки лотарея аст бозиро бохт. худаш агар ба ҳамин тарҳе ки шумо интихоб кардед, як танҳо он беке аз он бозигароне ҳаст ки дар бозиҳои минбаъда бозии нимниҳоӣ бозӣ намекунад. дигар ҳама бозигароне ки инҷо ҳастанд онҳо аллакай заҳмат кашиданд ва натиҷаи заҳматашон ҳаст, аммо зарбаи ва натиҷаи заҳмати беке Девудони нест, чунки дастаи Коктош аз бозиҳо маҳрум шуд, вале дар вақти асосӣ мусовӣ бозӣ кардан маҳз тавассути ӯ ки ҳаст хуб интихоб кардед. ман фикр мекунам ки дар инҷо метавонистед шумо Наврӯз Рустамовро бимонед, чунки Наврӯз ҳам як бозигаре аст ки аз байни ду муҳофизатгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон тӯбро ончунон зад ки аслан мо метавонистем ба ҳайати рамзӣ дар 11 бозингари дастаи Равшанро ҷой диҳем, чунки воқеан ҳам ҳамаи онҳо хуб бозӣ карданд, махсусан он футболбози ҷавон Амирҷони Фаррухзод ки диққати ҳамагонро ба худ ҷалб кардааст ва ӯ воқеан ҳам ояндаи бисёр хуб дорад, яъне истеъдоди бисёр ҳам хуб аст. дар чемпионати Лига якум партовҳои головари ӯ дар ҳайати дастаи Равшан ҳам хеле зиёд ҳастанд. хуб ба ҳайати рамзӣ давр сармураббӣ ҳамин ҳаят Ғайраталӣ Мираҳмадов аз дастаи Равшан интихоб кард. воқеан ҳам мураббӣ бисёр кордон бо таҷриба ва бисёр зирак аст. ман танҳо як чизро мехоҳам дар бораи ин шахс ишора кунам. қатъи назар аз он ки дар кадом ҳолат буд Равшан, ӯ садоқати худро ба ҳамин даста нигоҳ дошт. пештар агар хотиратон бошад аз ҳамон даврае ки чемпион мешудан ӯ дар систоди мураббиён кор мекард, ҳарчанд онҷо бештари корҳоро Маъруф Рустамов мебурд, ҳамчунин ин тандем, яъне дар якҷоягӣ онҳо кор мекарданд ва то имрӯз ҳамин гуна ҳолат идома дорад ва воқеан ҳам маълум аст ки садоқати ин нафар ба даста эҳсос мешавад ва ӯ акнун сӯи уфуқҳои нави рушд дастаи Равшанро ҳидоят кардаист. ва Маъруф Рустамов ҳам дар борагӯҳ фаъолият мекунад дар Равшан. бале инҷо дар бораи шумо садоқат гуфтед, аммо инҷо ман фикр мекунам ки тарҳи бар ҷой мондани ҳамин бозӣ дар муқобили Истиқлол ин мураббиро беҳтарин мураббӣ кард, чунки дар ҳақиқат ӯ пай бурд ки метавонад як шакли бозӣ ё тактикаи бозиро интихоб кунад ки дар муқобили чемпион кор дода тавонад ва ҳамин ҳам шуд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин заҳматҳои дар ҳақиқат Ғайраталӣ аст ва Ғайраталӣ дар оянда метавонад ки ин дастаро ба Лиги олии чемпионати мамлакат барояд. он вақт ҳамеша қаҳрамони барномаи шумо хоҳад шуд. он вақт мо ки Лиги якумро каме дар дигар барномаҳо тарғиб мекунем, барномаи 90 дақиқаро дар назар дорам ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки дар барномаи наздиктарини худ дар бораи гирди як даста бо Ғайраталӣ дар студия як суҳбате дошта бошем дар бораи дастаи Равшани Кӯлоб ки хуб натиҷаи намоён нишон дод. ба ҳар сурат Равшан нишон дод ки омода аст дар Лигаи олӣ бозӣ кунад. мавсими гузашта онҳо зинаи шашумро касб карданд ва ҳатто имкон доштанд ки ба Лигаи олӣ бароянд, аммо хуб мо медонем унҷо тартиб аст, низомнома аст ва се дастаи муваффақи Лигаи якум ба Лигаи олӣ баромаданд ва шумораи дастаҳоам зиёд шуд. хуб умед мебандем ки Равшан соли оянда ба Лигаи олӣ мебаранд. ва дӯстони азиз, ин ҳайати рамзие ки дидед иборат аз 11 бозингари беҳтарин буд тибқи фарзияи шабакаи варзиш, шориҳон ва албатта коршиносони барнома аст. ва акнун беҳтарин бозингари даври чаҳорякниҳои ҷоми Тоҷикистон футболбози дастаи Равшан Ҳасан Рустамов шуд. бозингаре ки дар ин рақобат муаллифи 3 гол гардид ва тавонист муваффақияти дастаи Равшанро таъмин бикунад. Ҳасан Рустамов қариб дар як 6-7 дастаи Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кардааст ва дар ҳама даста дар 100 ҳунарнамоӣ карда буд. воқеан ҳам аҳсан ашад, нобаста аз он ки ӯ ба як синни солаш то ҷоям расидааст. фикр мекунам ки ин дилу гурдаи дастаи Равшани Кӯлоб ҳозир ҳаст. такя ба ин аст, чунки бубинед дақиқаи 90 тамом шуд, ӯ бозиро ба худ гирифт ва бисёри голи зебо зад. бале инчунин зарбаҳояш дар хотир мондааст ки чӣ гуна дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин Истиқлолро дар ташвиш гузошт. бубинед чандин сейфҳое буданд, маҳз зарбаҳои Ҳасан Рустамов буданд ва ин арзанда аст ҳамчун бозигари беҳтарини
даври чорякниҳоӣ ва фикр мекунам ки боз дар пеш бозии дигар ҳаст ки барои Ҳасан боз ҳамин рӯҳие ки имрӯз мо рӯҳияи ӯро боло мебардем ки бозингари беҳтарин аст шояд қувва медиҳад дар муқобили дигар дастае ки дар бозиҳои нимниҳоӣ бо онҳо рӯбарӯ мешавад. бо Регардаст аниқтараш. Хуб, ба ҳар сурат аз чӣ бошад ки имсол дарвозабони Истиқлол голҳои зебо сар медиҳад дар тамоми даврҳои чемпионати Тоҷикистон ва имрӯз аз тими Равшан. Ба ҳар сурат Ҳасан Рустамовро табрик мекунем барои беҳтарин бозингар эътироф шудан аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш. Хуб, дӯстони азиз, бозиҳои даври нимниҳои ҷоми Тоҷикистон санаи 22 ва 23 сентябр баргузор мешаванд. ду рақобат мо шуморо интизор аст. ин дидори дастаи Равшани Кулоб ва Регардаст, Хатлон ва Истаравшан ки ҳар ду бозӣ воқеан ҳам муҳим ва ҷолиб хоҳанд буд ба фарқ аз ҳатто бозиҳои чемпионати Тоҷикистон ки то анҷом 4 даври дигар боқӣ мондааст. Хуб, ман мехостам ҳарчанд ҳоло вақт ҳаст қариб як ҳафтаи дигар то баргузории ҳамин бозиҳо тахмини худро доир ба натиҷаи ҳамин бозиҳо мегуфтед дар поёни барнома. дар бораи бозии Равшан ва Регардаст умуман бо ҳам афидани ин дастаҳо худаш каме номувофиқ аст, ҳарчанд ин аз рӯи низомнома сурат гирифтааст. Барои чӣ? Барое ки бубинед Равшанам дар бозии чорякниҳоӣ голи бисёре зад. Регардаст ҳамин гуна, яъне бозии натиҷаовар бо бозии натиҷаовар. Яъне шумо гуфтанӣ ҳастед ки гол зиёд мешавад дар ин бозӣ. ду дастае ки дар голзанӣ алҳол дар ин марҳилаи чорякниҳоӣ беҳтарин ҳастанд. Ман фикр мекунам ки дар ин бозӣ голҳо зада мешаванд. Кадом даста ба даври дигар мегузарад, ин аз маҳороти онҳо бастагӣ дорад ва аз тарафи дигар агар боз фикр накун ки тавре шумо гуфтед ки бозиҳои хонагии Равшан, ин бозӣ дар кадом варзишгоҳ мегузарад? Дар майдони дастаи Равшан баргузор мешавад. Агар дар Равшан баргузор шавад, ман фикр мекунам ки чун дар даҳлизҳои хонаҳои баланд ошона мухлисон баромада бо гӯем кафкӯбию бо дастгириҳояшон Равшанро ба пеш хонданд. Равшан ғолиб мешавад. Барои Регар душвортар мешавад ғолиб омадан. Бале. хуб, дар ин бозӣ ба футболбозони алоҳидаи дастаи Равшан ки қисми зиёди фаъолияти бозигарии худро дар Регар сипарӣ карданд, шояд як душворам бошад ба он хотир ки як ҳассосият ҳам инҷо эҳсос мешавад. Ба ҳар ҳол Регар дастаи барқарор нест имсол ва ин чизро аммо дастаи ҷондӯстор аст. Бале, ҳамин яъне бибинед як дилемма аст. Як факт ё як далилу бурҳон меорем, аммо муқобили он аз сӯи дигар боз далилу бурҳоне дорем ки тақрибан дар як сатҳ аст. Ва бо дар назар дошти ҳамон омиле ки болотар гуфтем, майдони хонагии Равшан, ин ҳамон як сеҳре ки Энфилд барои Ливерпул дорад ва тақрибан ҳамон, вале дар сатҳи нисбатан албатта дохилӣ барои мусобиқаҳои дохилии кишварам. Ва бозии дигар байни Хатлон Иста Равшан, ин фикр мекунам бозии бисёр хуб бояд шавад. Мумкин бозии пӯшидаро мо аз ҳарду ҷониб бибинем, бештар муборизаи тактикии мураббиён дар рафти бозӣ шавад ва аз ин бозӣ ҳам нисбатан дастаи мизбон гӯем афзалиятро дар ҳозир ҳамин шабрӯз фикр мекунам соҳиб аст. ба андешаи шумо Хатлон ғалаба мекунад ё Иста Равшан? Хатлон Иста Равшан бозии пешинашро ман дида будам, бо ҳисоби 2-1 Хатлон ғалаба карда буд. Он вақт новобаста бун ки дастаи Алиёра Шурмадов он қадар пурзур набуд. Ин дастаҳо Хатлон Иста Равшан ҳам хуб бозӣ кард, аммо Хатлон ба ғалаба ноил шуд. Ин дафъа каме барои Хатлон бар Иста Равшан ғалаба кардан душвортар мешавад, чунки боз бозингароне ҳастанд ки касбияташон баланд аст. Дар дастаи Иста Равшан онҳо метавонанд ба хати муҳофизат шинанд, тавре мегӯянд як қофила ё худ як автобусро ҷойгир кунанд ки футболбозони дастаи Хатлон тӯб назананд, натавонанд ба дарвоза тӯб задан. Ин ҳам шояд ба бозии пеналти кашад. Он вақт яке бахти яке аз дарвозабонҳо дастаро ғолиб мекунад. Кадом иро хоҳем дид. Ташаккури зиёд ва дӯстони азиз, воқеан ҳам дар пеш боз даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон мо шуморо дар пеш аст, чун даври 15-ум баъдтар баргузор мешавад дар Лигаи Олӣ ва албатта ҳафтаи оянда барои ҳамаи шумо албатта тамошои беҳтарин бозиҳои чемпионати Тоҷикистонро орзуманд ҳастем. Аз ҳамкоронамон Аловдин Буриев ва Парвизи Маҳмадамин барои ширкатшон дар барномаи 90 дақиқа сипос мегӯем. Дар барномаи оянда, ҳафтаи оянда мо роҷеъ ба натиҷаҳои даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон ҳарф хоҳем зад. Сеҳатманду пирӯз бошед.